Ya, iyi ni soka 21 tugeze muri wa mwanya wa business, tugeze muri wa mwanya wo gukorera amafaranga, wa mwanya tubaha predictions, wa mwanya wo guhindura ubuzima. Hindura ubuzima na soka 21, kabya inzozi na soka 21. 21 iragufasha kongera umutungo, 21 iragufasha kubyimbisha ikofi. Ewana byimbye ikofi kabisa na soka 21 na predictions tuba twabahaye hariya. Turagenda tukabacukumburira, tukabasesengurira amakipe hirya no hino kugira ngo tubafashe kubetinga, tubafashe gukorera amafaranga, tubafashe gukira muri rusange. Nagira ngo dutangire tubaha predictions nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye hano TK. Ya urakoze cyane. Icyo twabwira abakunzi ba channel yacu Soka 21 nuko bakora subscribe. Yukoze subscribe uhita ubona uko dukoze analyze kuri bet cyangwa prediction yose. Ako kanya uhita ubona ka notification kakwereka ko uyu munsi hari akantu gashyashya, nawe ugahita ugiye werekeza ku makampani acuruza iby'imipira, ugahita ugenda ukagura mu gitondo ukaba wiririye amafaranga. Ndakubwiza ukuri abantu ubu ngubu bari kubyinira ku rukoma kubera Seville. Byane nakubwiraga ati umuntu uri muri Amerika, umuntu uri muri Malawi, umuntu uri mu Rwanda, uri hehe, genda ugure Seville ku mafaranga wumva ufite yose. Hariya wabahaye hariya warabagabiye. Yarayikubise umuntu, yarayinyoye Barcelona ibitego 2-0. Urumva umuvandimwe kandi ku buryo bworoshye nakubiye neza kabisa. Umuvandimwe wacu Julius Kaunde yateretsemo igitego, abantu batangira kumpamagara atumva ati bufata icyunywa. Urumva umutipe wayivuyemo Rakitic, uramuzi? Ivan Rakitic. Yeah. Nawe yaje gushyiramo igitego. Yeah. Barcelona rero itaha yimyiza imoso. Uyu munsi rero iyi weekend tugiye kubagezaho imikino irimo, hazaba harimo imikino ikomeye. Aho umukino uzabanza kuwa gatandatu ni Liverpool na Leicester. Liverpool izaba yagiye gusura Leicester. Ese uyu mukino urabona bizagenda bite? Ngiye nkurikije ukuntu mbona Liverpool na Leicester. Ubwo Leicester izaba yakira Liverpool mu rugo. Leicester ngira ngo ni ikipe itoroshye muri iyi minsi, namwe murabizi. Liverpool nayo ikaba iri ku mwanya wa 4 ishaka gukipinga Big 4, ariko nkeka ko Liverpool bitazayorohera. Ngira ngo ifite ikibazo cy'abadefanseri. Ya kuva Liverpool uri mu defenseur wayo uriya muhorande Van Dijk yavunika, wabonye ko defense yabo yarajegaje amakipe asigaye anyuraho uko yishakiye. Abo bavijire ngira ngo bari hanze. Ejo bundi Man City yarayinyagiye ikipe Liverpool nyuma yuko yigeze kunyagirwa na Aston Villa. Championa isa nkaho iri mu gutangira. Man City nayo yasonzemo. Ubwo rero izaba yagiye kwa Leicester nayo ihagaze neza cyane. Iyo wowe na rutahizamu wayo Vardy utajya ubura igitego mu makipe akomeye. Jamie Vardy amakipe akomeye zirakubi yageze kwa Arsenal na Man U asya tanzitse. Ngira ngo rero uyu mukino nyuma yo Soka 21 ya ucukumbira wose sengura twaje gusanga over hano ari ikintu cyoroshye kabisa. Aha. Over abantu hari over ziratandukanye. Over ziratandukanye, hari over 1.5 goals. No kuvuga ngo umukino ushobora kubonekamo ibitego bibiri cyangwa se binarenze. Hanyuma hakaza over 2.5 goals cyangwa se 2.5. Umukino ushobora kubonekamo ibitego 3 watsinze wese kuteranya igitero, yaba ari ikipe yo mu rugo yaba ari iyo hanze. Iyatsinze yari yose, tuvuge Liverpool itsinze 2, Leicester igatsinda 1, ni over 2.5 goals. Aho ngaho tujya guhembesha. Ya iyo over rero ya Leicester na Liverpool mugende muyigure. Indi kipe ikurikiraho ni Man City izaba ari gukina na Tottenham. Man City ni moto n'umuriro muri iyi minsi, izaba rero ihura na Tottenham ejo bundi nayo yarasitaye. Tottenham ya muri championnat Tottenham yaratsinzwe. Yeah, I think so. Yes, na uvuga ngo I think so yatsinzwe n'ikipe ya Chelsea ifite uriya mukoci mushyashya ntuzwaye kubisa igitego 1-0. Mourinho akabura uko cyishyura agataha yimyiza imoso. Yes ndabyibutse cyane. Rero ndabyibutse kabisa. Tottenham ariko nubwo ifite forme ntiyarenza Man City. Man City ubu ngubu ishaka kubanza kwanikira mu cyeba wayo Manchester United, ikabanza ikanikira niyo Leicester,
Leicester nayo ni ikipe ubona ko abantu ntibayicungira hafi ariko ni ikipe ikomeye ifite umukinnyi wo hagati bita Masone ukina neza cyane ifite abadefanseri beza cyane nubwo Leicester bagerageje kwikuramo kapitene wayo uriya Magwaya akagera muri Man U ariko ubona ko defense yayo nayo ihagaze neza haba hagati haba n'imbere kuri attack naho imeze neza cyane ubwo rero Manchester City izabishaka kuzisiga ahangaha urabona bizagenda bite uyu mukino rero nyuma y'aho Manchester City umutoza Pep Guardiola agize ati abakinnyi banyengiye kubaruhutsa muri FA Cup mbabikire Premier League ngira ngo hano azaba ameze nk'intare yakomeretse izakubita Tottenham none azaba kubiswa imikino ibiri aho niko icyo tunamubyiringira kandi icyo soka 21 kubwiye yamenye ati iki nicyo ni impamo Mourinho imikino ibiri ubwo yayitakaje kabaye ariko abari nuza n'umukoro udasanzwe uzi kuva kwa Chelsea ugahita wikoza kwa Man City ni nko guhungira Man City rero ikubita Tottenham ahangaha twabagiriye indi kipe dufite ni PSV Eindhoven ikipe ya mbere mu Buholandi ni ikipe nziza cyane ifite igira abana bakiri bato kandi banyaruka igira nimero 7 ikagera 11 buriya muri Premier League ujya ubona ko badakunda kwifatishisha nimero 7 usanga amakipe atagira nimero 7 ugasanga kabiri niyo izamuka ariko iyi kipe ifite abana banyaruka mu Buholandi ntabwo ariko biba bimeze baba bafite kabiri bafite imbere ka 11 ugasanga bafite gatatu bagafite 7 impande zose kandi ikipe ifite abana bari ku muvuduko udasanzwe izaba ikina n'ikipe bita Edu Den Haag ekaba rero ari ikipe Apple irizayinyuraho yigendera hariya bizayore ni hoteli 10 mu ifu bagure wini bagure gutsinda PSV Eindhoven gutsinda umukino wose hanyuma turaje kuri ya kipe yawe mutajya musigana kipe ni Shadia FC Sevilla ni ikipe kabisa Barcelona iri kipe ebana umva buriya abantu ba bettinga hari ukuntu wifatira ikipe mukayiherekeza muri season yose ukayirangiza kandi ntigutenguhe ugasanga ikintu imikino 10 idatsindwa urumva imikino yose 10 ntitsinzwe ayo washoye yose ebana bank ugasanga iruzuye gutya kipe rero ya Sevilla ikaba izaba ihura n'ikipe yitwa Huesca SD Huesca nayo ni ikipe yibereye epfiyo ngiyo za kipe nayo izayicaho inyaruka zitica ntizinakize Sevilla rero tukaba twayibura gukina gutsinda umukino wose hanyuma ku munsi wo ku cyumweru tunabaha ikipe ya nyuma izakina ku cyumweru ariyo Manchester United Manchester United izaba yagiye kwa West Bromwich. West Bromwich ni ikipe na ubona ko ntihagaze neza muri iyi minsi. Irabaye nayo. Man U rero nayo ni ikipe yakubonye iyo kubonye kudahagaze neza ikwigirizaho nkana na kizigenza wayo Fernandez azaba habaye urumva ifite abasore nka Rashford nubwo yasohotse afite akabazo k'imvune ariko umutoza yavuze ko azaba hari Man U rero gutsinda niyo ngiyo prediction tubafitiye ubwo rero ushatse kuzi bettinga ari 5 hera kuri Liverpool over ukubiteho iyo bita Man City gutsinda kubitaho PSV Eindhoven gutsinda kubitaho Sevilla gutsinda ukubiteho Manchester United gutsinda nuko rero nguko bihagaze ahangaha muri weekend kabisa ufashe amakipe ukagenda ugatereka amafaranga yawe kuwa mbere mu gitondo ukagenda ubahereza itike babwira uti itike ni muyivunje mu mafaranga ugahita wimanukira murakoze cyane rero mbibutsa gukanda subscribe mu sharing mu kandi nakazogera kugira ngo predictions zacu zijye zibageraho ku gihe murakoze